udinti impa bone se de be bia de sha won sa Amen. jumedi e be de sha won sa Amen. dan wadi o mantem Yes Lord. ma o mahu sampa uyo rade na utumi gusu ye djuma Amen. dan wadi o mantem Amen. na ma mi bi nyoje Amen. papa bi nyoje Amen. abofra bi nyoje Amen. akatese na brante bi nyoje Amen. sane be rade udin be kase Yes Lord. ya base be peta udin Jesus. yendi Yes. dan wadi Amen. mempa bone se de musuo aye san aye amane ohaw atete apam inkobesie adamoni apam anadwe udin munti medi moja ni twem Amen. ka apam bia se Jesus. I will Jesus mighty Yes Lord. a bomb paye yimpa ye se Yes. e wade anadwe be da utumi edi Amen. na ni pa se pa yo wura Yes. so wadu munyam Amen. na yefo asere ma Amen. udin nti amen Amen. Enana mire on the way running so enana on the way running so ya de aseda ne nchia ema obi biala sambre wonya adaje a otie ye mempa bo ne se onyame be koso ehirawo Amen. no be wa dom me bompa ye se de yede wakoma so bia ansa mefiri ha no no nyame asa wonyum Amen. me soma asam ne eba wo fi Yes Lord. wodwubem Jesus. ene ka na wutimu wa wade yem wusi kasem Yes Lord. wa wade yem Yes, wusi Lord. kasem Yes, Lord. ewade ntene ne nsa Amen. na nyunyam nda ne ho edi Amen. se ba beka sampa onyame ogusu ti ase na oye ne djuma Amen. me de nchia kasia ma me papa eye Reverend Dr. Lawrence Tete mede nchia kasia pa edemano Saturday me kono ho o say Wednesday all night the young friend no nkasa Wonderful. o say all night no young friend no nkasa Wow. na ono ankasa betu anam why very hot but so person nimpa hu say ne ba ne me Yes, Lord. o ka me ho ti all night young friend no na all night obi oba bia be hu say ampa ye mbetena medwa yenum ya be kan samwa emfri nyame anom ye kayen ene na misuru de bia me kasa se nipa ku afuom na se okodua eduaba onim eduaba kora ogokodua ba se wo ye boni bia na wo ye ade bia e de oha bebra no so e ya ade bia wudua na emom wonim ade potia wudua ebeto wo kwan so na be how nti I am very mindful of my words near anyone me nka se eho near one na me de man be ka se eho se na be daachi bi de be fi onum bia ye be bu ho atan se be me nkodi nyame anim fo na me di nanim bim nti de bia na me ka sa minim di America te be di nchia ka sia man papa Dr. Lawrence Tete ena ne mpanyimfo nyina sa me de nchia so ma freedom resumption mpanyimfo ene asolemba ni nyina nyame enyu nyana adom enko bia Amen. me di nchia ka sia ma sa si wura eye otumfo osai tutu the second me di nchia ka sia pa edemano se onyame onka no ho na oma ne nyinche sika de wonye bi dada sika de ofa nyehwe onyama ne nyinche ne ahoden ene yesrema no sa me di nchia toso biem ematafo nyene se wanjinya ntumu anka ye ntumi embetena ho nchia ka sia nkoma no ono ne nimpayimfo de mesan so sense onyame ma na ahoden ahoden ene na mihia ene ne fie nyina nchia nkoma onipe penyim bia owo kumase krom hanom sei nchia nkom nyina mintum bodin ana sa na nchia nkoma asofo nyina semesi mi bodin a mepem anhwa mebobi mimbobi na makoye yiyim eno sofo pen bi bompa anhwa be kame nti we de mesra se mintum bodi ba mi nchia kase ma sofo mpanyimfo nyina ene nkwala nyina obi anya medjuma bia o sakra nchia nka no nchia nka no sa me de nchia kama obi bia so wonya adaje tie ene presenter so di yenim nchia nka ne na pamfo nyina ene SOMPA fo nyina nchia enkomo mu nyina na mi siro bia amen mi jaju medinima disciple Edmond. Hallelujah. Amen. Oh, ejide for hallelujah. Amen. Anadwo yi wo nyame anim ne de nyame ase. Se odi eni aba behiem. Obi bia nya ne sei, ba me no mienu de yakonya kase. Na enenumre won semfo aketo bia ye pese ye bisa nyame difo, nyame sumafo, nyame sofo a odi na ba be ka kuma aseman. Me pa cho eja
ahobrasie mu a aden ti na Kumasi Kumasi because onyame ewo bebia osoma obi akọ na me ka say medjuma no so tamade mi nyenwie mi nwie kura na mom woti onyame nde a utu anamo na ya onyame akọ bi a owo nyame kuro so a nyame nsa ono so agye djuma na nyame so anse firi anum se fia ko ni nive ko kanyame asem wo ya so odin ma bebia ko wie no na enya nyame na obotai bi mana nkɔhwere ne nkwa so nyame soma wo a wotie ende nyame aka na wotu anamo me ankasa me ya fantini me fi salt pond ada nyame ankasa me nkɔ salt pond anasa me ma me mu fita krade ada nyame ankasa me nkɔta krade aso no matibi wata krade da me de sa so fon so ma ntwe so yi ba nyame betu ankasa san kokɔ revive no boss member Kumasi na nye bi me san so ntwam kra ntu aso ambra tafo and the specific Nyankopon say bratafo na nyame soma say ko bebia na onim senti a osoma me nya me say because bia obi be ka say anatafo nta asofo gua asofo apa but e wo bia ni nedjuma onyame de ahye ne nsa adoma chedo no eguma hodo obi ane de enti onyame na aston say ye bratafo kroma Kumasi a embe nedjuma tanya ma ho de enunti ena metu anamo aba Nyame nhyia na mepacho ani die mo o kansem bi kansemfo abe na otwumienu aye ne wonami o kansem bi na say o se ebi mabu ebi mu hu nyame nsenche ne ebi modi asofo ochi ama wo na wate ase woni gidie kura biom woti asem na wontimi ntumu ana ma na mepacho o si breaking the handwritings of evil ordinance adenti na breaking handwritings of evil ordinance. Want to say you can't say no. Say me kasun sumasem. Chere nipa. Nipa nim sun sumasem. Ba me kasun sumasem. My God. And I me di chere nipa. Obi atro de bi di ato abrabo so. Na tro de ni me chrem kakra bi say. Ebi di say obi etu anamom bi akọ eduro so no de wo picture ode wo nsem sika ode watale ana wo nansa hwea akoto na waka ntam edi nsese onipai amane nko nenimu da aya bronsam twrode waka to into waka to no waye ho amande esiri na saad ne be ye adwuma obi twrode edi de say wako bebi akodane ni nua ba anana damfa awade ye firi ne so e de ato no so wawale ni nua ne be ma we fa na ordination okosa na bra abakoye no obi dia ne se ne ba no te classroom no osua de na obo no ka so ma ni pakase bi no yakob bebi akoyi na adwene sa nyama me kai na nyama bi a me ndwa minuma na me mbo mitirimu nka bibi ade bi esi in my ministry Jesus nyame adom yetu anamo a ende nipa no omade omo a omo nyame tumi ebi kura tumi sima enipa ne be confess sa ono no ye ne sa ono no ye ne sa ebibisi e bible say na so ofra nyame a onyame mfi ne biem ko wa ya so ode enti so obomode akohwehwe beyifo ba ukọ kensa okohwe beyifo ba na okache beyifo ba ne say me pesa wo fro bi ma me de mebo ni din no frɛ ne ma me friend mami ene be ifo ba no so ye ne nyankomade ene oye de so oye ene ofre na nipa ne pie ye no na be ifo ba say Samuel na wa friend no na te wa friend Samuel obi awu na Samuel ka say aden na wo ha me mada ma bra ma ba beda mada so wo san so ha me ya de person say of friend sunsum Jesus embra on wewu ko friend if somebody aba but wo awada ne yentumi mfra wa wona woni yentumi mfra wo abeyifo beye bia otie me bia nim de America ye wonyoma ye ya nipa na ye twe ne kra obi sa me soda no na krama ya aka me wo be so na krama nsigo obi si me so na ya de pia wa me obe so na mark no ho me ma bi Yankopon fa me so sha ne nkom say me hu say ya monta na eku no enti me chan de onkonkoye me ma aduma nya me de amam say me ka na ma kire ho akwankyere na wotu anamo my God ma me na ntu anamo oda sa no so da say ye sign no ye sign ye hang no obobri no so no odi sa team o win ye say ahoma mark sign no ada no kon red nanso obi enfa nani enhu ahoma no enti ade bia obi etu anamo sento wa ato no evil handwriting.
na eja me pa cho we de ni die ma adenti na wo say tu nipa adenti su na to yen esa say etu nipa because ma me fantu utrim say onipa bia na kan koye obi ya onipa bia mpeja ye obi ya metaka sense say what a compound house na wo ware a bomode na tu free ho cause all time baba what a compound house what car bomode na tu free ho all time baba hwe say wo chan onipa na ni brew eba nsa na David no batai David who batai because we kum Goliath me pa cho we de mi ntwa wano ba say Goliath so no wo bia o say eye Israel fo wonya me no na nti onya akonya say onye biribi na oye adenti na wo say time ba no. Listen to me. So na nka ye obi a eso gina kum Goliath because ono ne ohene a o eso gi Israel fo na so no koe no ohwa akwa na ontumi no David suba no hu say no akwa wontumi nkasa ntia ye nyankopon nti akwa we meyi na firi wo ono de ode piaw any ejan and eba but me David me de nyame tumi. My God. Our God doesn't fight with physical weapons. Or the nyame tumi. And the David de nyame tumi yi Goliath fi wo. O yi Goliath fi wo no. And ye to aye nyum say so we kum 1,000. David de kum 10,000. David won tire no. Oni penity wum peja. Says David so kum Goliath so on to me nkuno. It's when him na wugina wu peja. Society be na wugina wu peja. Eni pa ben fie na wote wu peja. Deep. It's very, very important. You might think that this person or that person lost me. But the reality, let me tell you, as someone told who wants to be a own secret. That is one thing you must know. As someone told her, you will never know that somebody has a secret. You never know. That someone at all. And remember, everybody comes into your life for a reason, a purpose, or a mission. Ejanyamisha we dey brain tea. Ebacho o say Tafo community center. Eye all night. Na ho amo say na wo say o mo ba ho. Oh. Me da say obi some question no. Nyame ma. Obi anyame abo no. Obi ohia nyame. Obi ohwehwe nyame. Me wo nchia bi say wo chia me say wo say me ka say wo ka chia me say me hia nyame na ma jo say nyame omwa. Nyame mwa. Obi a yale bi abo no. Waiting sa onye me to challenge not in my name. I come in the name of God. My God. I don't know anyhow any pastor will take it. So who need to me and just obi need to me. When I do to me to form no be asen and just obi ni bi. Nia yale abono. Yesu ba so beja yale fo. Nia na bra bo apem. Okwanko embemba. Nia onye nyumunyam even na wadiem na jumem nia okwo nenimu a on se bibi twe no promise a fail disappointment. My God. Bad luck setback they need us in answer. My God. They me pen say ombra mbeji nsuo ne baako keke nsuo ne baako keke me patcho ne nsuo ne free hefa nsuo ne ye nsuo bi a sebi enyensu ya kwase free heaven and enyensu edi free Israel obi tumi bu nsuo go kapim no dey abase we free Israel project me catch up e fi heya onyame kasa akere me say to nsuo siraso read the quotation way for bompa eguso bompa this hour feguso anointing nsuo ni na chama member na hwede ebesi Dime patcho nsuo no ye won ho akade bi o ese ye de ba ansa ne yensa akabia na se oba pe a nsuo no bedru pe ma on sanka wo de ho akade ne se wodi wugidie beta akiri wo bedru pe ma on sanka wo nsuo akade ne se wodi wugidie besom na me patcho ye ma list bi ye ntro di bia na se ye nhwe ye mfra kukuo mu ansa ne Debi na wo ye me sofo kwa na odimecha na wo ye wo sha odimecha na se nsuo no wo ye nhwe ni mu kra meyi wedi wo be kwata bansa maba me do betena ka mu straight because me mpem papa mu onyame nya yiyi mu
onyame oye dagombani oye asantini oye kroboni oye fantini oye everything nyame oye koko oye tuntum oye tietia oye kese. Anyhow you take God to be, that is how he is. My God. Nti nyame nyi ne abanya me fie ne akase we yesikeni yama ni bi we nyesikeni yama no enkwa ne sa me hu sa de ne say even soft bi kra fe charge sika de mo obi a we wu. Enti me pa cho when insuo ne yan ton Insuo no one person kra me nyem fi hu sem eya me an nyame direct me di misika ato. My God. Enyo bi na ato e na me se ye nton. Enti wo ba kra no so bi si ye ton a report ne ma me ina nya de so wo ba say wo hu me wo be hu me ube hume ya pon all night na kura metena ase ube tumi hume eni penti na maba wo enya me ho kami fita mamba ha ejuma dey very tedious and me ya asolo watama shaitan me pon ye me ya counsel me fi aso da na de asa and asa 2 something na me bomba ye 2 to 3 something na me bomba ye me da from 4 to 5 to 5:30 na me sorry na me sie me ho na me bedu tafo a and say enya me na asoma ye me risk my life and I mean I'm quite so me driving me by some way one na me da me driving na me da omo mo eche nu omo bom apese we bibi wo pe chengam de tu menum ne da me da we na twema adwa kwa asem mi so se nipadua no ayemre anase wa bre a ye obi wo ha na bemobu insuo de yete ne da akwanche de bi yete oyo yete sisi an omo bemobu omo tifie ne besi den no nya rehemu anase gidie etusa na ma wo yi wo say papa na no dan subra na no 38 years na bemobu Jesus ndi Yesu kra ba no papa de na nyame nyama na se sorry for catalogy na Yesu na wode metoa na obi amba na say papa na ndara gate na Peter mukochi ano na bemu ebu nti ono yisa no why na bra was sika nti mbra Peter wo boss hwe akọwe nde ma twe fi no but Peter we don't have anything Jesus the woman here in the name of Jesus Christ amen what they say ska gate ye ni bi but the one here dem wo Yesu dem listen to me sister sa we kodi sofu bi echi na my enfi wamba na nkire se asofo nyina sa na mote sa wakọ ema sofu bi adada adi usika firi nsem no nkire se asofo sa na obi ate ye wo frɛ ye wo dia nyame afrɛ no ene ye wo ne odi sofo ni ono ankasa di sofo ni ono afrɛ no ho ende se obi ko bia se sofo na akwa bibi sofo na akwa ya be frem ade papa bia boni wom you must know if you sika edu to aduane your original your counterfeit wom counterfeit wo do kwa e be chew original ye beje sa na etie nti do the counterfeit ade bi oni se me the counterfeit na to ade no de no so nsuma do ni ni beto ti da wo na o ka kire no nti wi ase papa wo mboni wom and I mean can just say so for me amo akwanche na anye ye ni kire so for me amo akwanche anye ye eni fra ba ako eni fra obi na eni fra Yesu mmobo ose uyo gidie se mejo ose ogidie nte ngwa na weni ate obi de ose bra na de sa to tiri so na wa bompa de weni ate obi de odi ntofi gufom na da ya hwea na da weni so score na weni ate aye ni fra ba ako but different direction eja me pa cho we de me ntwa no me twa no de fa cha me good me pa cho Yesu of all yenim sa agye nkwa ne ba no no ono ano ba asase su ebewuji me no mie ne nkwa ebe me yehu Kristo ankasa ne tiban ne sene ote na me pa cho ni fra ba akopɛ wa yen senchene ne different forms but yare ba akopɛ e ba ne senti like the lay man now tifie no be si de no mate we yas ma me kan say ewo problem bia na spirit edi echi Jesus ewo problem bia wo wiase na spirit edi echi na se one first spirit na echi wade anka no oboa ewo problem bia na spirit edi hwe na prophet ewo Jericho edi for Jericho oma bompa wo nso no sanye ye but embra last be pio na wo se owura nso ni da bia ye nso ni ye but oba no ma na wapon wo se mo mama ayewa mo ma me nchene odugum osema sayale out to today insurance sayale oh Jesus out to today ora 40 ho ye den out to today my God me na wo tre sunsum ade bible ka asem bi ewo the book of Job chapter 2 verse 4 Bronsam say yes Bronsam say onipa hwe de wo bia de pre ne kwa ase kire den Jesus
hwe me ka no cry to me yesofo edu de bia sofo bi we community o mane kasa Jesus. me papa doctor on say ka say me was so dem o say boys no gina no so preaching no come bi tie me ka because o hwe me o ka bi tie no me dada o ni biri bi di sebio ye ndru bebia na me mbedwa manum so a e common de me e common de me system just say me de car onyame aso le mi si me ndi obi aka nti enya se mi dwa manum endo na me ka se mi was so dem se kuma se me eda me wo ko be hu se kuma se me ba munim sika masai obi enu obo ame emia mi sika min kwaji obi sika se me de kokuma se no emia mi sika kakra me oda no meyi na se me be ya pesika nyame na otua ka nye nipa na otua ka me de ne sai adekunta tamade be nipa bu mu kwasa ne se me pesa nyame enyum nyam ne tumi dedi na nipa hu se nyame tumi ewo ho Amen. Me pacho Job asama okan ya e was say na Satan bua Awurade say good what the wedia pray wedia good na de onipa woni na good or the ma pray ne kra good secret of the matter is tafura na ma be me pese me ya ade bi because ye won nkofo bi wo ho no ma o ma yo mo we sambara to ba ya so whatever sa no ma mo o mo a wotewo ade ne se onye wo so be enia obeka wo nsam ebu abem ye wa asofo bi a they will never love what I'm doing here because o ma makwa mo money afọ mo so ko ni so be danya ma bi edi what I say let me tell you something adoma nya me dia ma me ne say me bo adane pa me nwa menu me bo adane pa my god bible so do to amona bone no oto na de me dia no sa wo ba manim na obi ayo bibia na ma kire ade na odokoye ade no na wo de aba na yegina so na yakoye na yadane hwe all night nkofo ba wo beti o masum ade bo memo akwankire all right na ma ka se ko hu sofo no nyama my god Jesus. eja because winning le nyame pa ha le mente wase aha because wona akwanche nyame yi ama wo ta saso ne bia woni nete aso ndem wo wo nwuri ana wo hu kura wontimi nye be nyame yi a kiro ti wona ese wo di a kiro se boara de ntina wo say hwe se wo hu ni nyansa okwase kura be bitiu enimpa ma nimpa adwene asai ene se enimpa ma nimpa adwene enipa ina adwene eba ne se sofo bia discussam obeji usi ko bedada ma bibi na oba me wo na nyame na mso ka chense usi dan ufi akontu na usi dan na dan na usi no onipa na usi onsi dan no o de bibia kwahya wo usi obebodam nti ma me 400 and something na me fanya akwanche mo that is 400 in this 4 million me fanya ade ma na me na abodam no na me ya ade na ma me no na ma me no kwai me 3 days time ma me no kwa bo say wa hwa wa mbodam to obeji ni sika. God is my witness. Anything that I say here, I will be cursed. So I mean, kind of crap. And to honor, none of the uncle, no buy. Now, my friends, coffee, when I hold one by Metnasi. I say, so for which I mean, come say, me feel BBC on me, call me board damunti. Me board damunti, me J, me by this card. I'm so really fine. And I'm say, Raddy, we name na metina. Me in the atro, I can't my ye, me see me breaky, but my man and gentlemen, the Nisi man. Na me diska na mama me na mbisa so oba so oto afare o sai na me na afare ma no me so oto oyo so oto oye mo ye de enu adwuma na so oye na wa na okoto ba ma na me di go so okay and so me tua oka no mo so le kwa ma me ni du petim no border Jesus. ansa no ope no dam no na ni as at 2000 I think 2004 wa border up to today Jesus dan no na ne bra no si dan na ama no na ne bra no ono de ade no kwasho na me ka che wan je ndi ne bra nda ono otifi ho Jesus. It's what we say nipa bi ba na onimu da me keta onimu da na wa ba na wa chen say obi a bibi say yen konkwo ye say fisika ba yen kwa say na adwene be ka say dia sofo bi ne de ya me no ebi na we su de ba no enti metro pepe na maka say pa sofo ndi we nimu nkwa ye wo ko ye wi bra ọ̀kyẹ́nà asẹ́mu ti yẹ di kò edu a. Ejam ho me pa cho na no Yesu ekoto
aketesia bi na ɔte subra no ho ɛna ɔsɛ nkasa bi ma me na aketesia na twetwe no ho ɛna ɔsɛ wonim nipa a obisa wo nsuo yi a ɛnka waka wo ho ama ne bi ba ɔka hintasɛm bi aketesia no dimika kokrom kɔka bibi ba ekyire no ɔmo sɛ yɛhia wo danseɛ nya yɛ kɔ esan sɛ aketesia no ka bibi yesu anka no ho asɛm a ɛnka wankɔdi adanse nti mepakyɛ wo sɛ yɛnya adagye ne ɛba wo naase na sɛ sɛdeɛ me nua panyin bisaeɛ sɛ wo na wahu sɛ yesu na hu yɛ ɛna ɔkaeɛ sɛ wogye di sɛ sɔfo ne hu adeɛ no ɛyɛ no korɛ nti megye sɔfo no di mɛma no ayɛ ama me a menni haw memempɛs adeɛ a wɔbɛyɛ a gyidi nteekyiri ɛnyɛ dwuma kɔ yesu mpo ohia wo gyidie na wogyina so ayɛ adeɛ wopɛ sɛ w'ani te wopɛ sɛ w'ani te ɔsɛ ne wo gyidie agye wo nkɔ dade wei deɛ mmerɛ no ti mepakyɛ mebisa wo asɛm baako pɛ sisi a no yɛka no pɔtɔ kasɛm what should we expect for the bible said the expectations of the righteous shall never be cut off nti adi ade na yɛ expect Wednesday from 9 p.m. to 3:30 a.m. adi ade pa what should we expect from God through you your expectation should be on something you are come with a problem my promise from the Lord to you will not go back with the same problem. Amen. Amen. I want the children of God to know something. Yes, no be he was Israel memu, Samaria memu, Jerusalem, wherever he goes. No be ye because ehina no be ye na no be you. Eya asafo mpanyimfo ne asofo na ombo Yesu mpo. Na obi su fa ho ye kwan be do obi mu ye fa no so to Yesu. Eko no. Listen to me. Nia ekoba ne say obi a oba biala or the how and ever. We need Jesus because we have a problem. After we have been saved, you have a problem. Obi a how me amija me wo me how. I always talk to God about it. Na me so me kwanya me anim a onyame ntie me da. Enya se me odi fonti me nim kwa ye fa so kwanya me anim. Me nim kwa ye fa so kwanya me anim. That is one thing about me. Into how that da wo so na onyame ama me one grace bi. I think say first day ye be preach call be by first call. Yes. Na nipa no so abrochi. Papa ne hye me nkom me kwa abrochi ma kwa abrochi ma me pese obi ate ne ye tie me. Se me no bi na kwa hye ho and offer us up my shadow come no men coming. Mean you be that. One grace in Yanko Ponda Mamma say. So be a stop who are going to Yamin and so wako. Amen. That is one grace. Amen. A besi wo krum. Amen. Nipa be hu. Amen. Dancing. Amen. A besi wo krum. Amen. A quite news say obi stop you. Now I brabo say. That is one grace. Another grace I made a say, Wunya yefu and woba obenya. Amen. Amen. Obawo. Amen. Yajiwa 1 year through say yabejama. Amen. There's so many things God wafa miswaye. Enti me mpa born say, bra. No how na wo dey ba no. Shall we him say Wednesday all night asena nkasa na dance dey maybe dance dey kwai. Amen. Insuo ne ye be use no. Amen. Insuo ne be use no. Ye use su no wi a maybe ye kwai. Amen. No be one dance dey. Amen. Because me de nyame to me and aba and am papa my spiritual father Dr. Lawrence Tete o ka me ho odimechi. Amen. Ti da me ye wa bia me nsuro. Powerful. Me ni nyame na enam. Power. That is one thing. Enti obia ni expectation na ode ba no. Obenya ne pepepe. Amen. Obenya ne pepepe. Watching about the counsel and deliverance am ye no. Mo obi mu de ekoso. Obi be tell me nim a lot of people make us say bebre tie me. Wo be tell me nim a me mo nkasa wo. Baby. Me say onyame say na ekoso. Onipa say why say me wie. Dia na boss papa eno na waka. Power. Obi kura ho no ma. Ontina sipo, on betina wonimpo. Ono na konya na wa betina se na otwe ne 10 kwa na papa aka no asem dada. Enti o te ho ye den. Onua ba. O te ho ye den. That is a problem. Yan tutu anamo no. Eja ase me hu se bebre. O se enam se ye benya ahopefo ni nti. E say na no bedwo. E say ema wa be mumbu. Amen. First John ka say me 4 so for First John 4 ever. O say we should test all the spirit. All the spirits. And you will know the one which is of the Lord.
Cause let me tell you something. Obron something need to be frame. And then we ask me kind of cry cho. Sikedra doson. Ahon woman na ba. Ye juma. And so we you did in them we am pabo both way. You must know. Baby, I walk on. You must know. I say we nimpa na walk on ni. So free am You must know. When the Obron somebody na be frame. I don't so tell me there. To say so ahon mi na hwe. No be die free nyankop. Yes, Lord. Great. Ejanyamin shirawo. Em say emre nti. Etiefo ni na yebeja ma ye papa. Na de nyame nam no so de beba na order for what ni na entena se. Nsam de yabo no tofa bebre wa ha sei. Ye ntimi mfa emre ni na me msa nyame ya adom a na me pa etina wo de chen a ade kwa achi anesa. Ye be sa ba be hyem biem. Na eja ye bisa wo nsemfo mienu pe. Tafuman no. Ani kumaseman ani asanteman aseho edi ade na nyame aka fa ye ho hwe asanta me preach wa so de metaka asemi e wotama o come ho be hu me say asantema ye man be nyame ehira wo amen I'm saying it where oye man bia nyame ehira wo amen asanso eye man bia ahonhom egum pa ahonhom bone egum kroma yaba on some occasions I want the midi menu I want the midi I said the matthew the midi menu yes say ade wo krom ha yes say ade e wo krom ha na enye ni nyina na ebia metumi etu anamo ba se wo ba de a ekwa ho se ese me fam so de nsa count amen now will be more free pie amen because normal kwaso me cancer for the first time I came to this TV station say I saw for wo krom ha I saw for paying for the whole Ghana baby I saw for pa Kumasi I'm telling you wo ye juma na so adoma chede no obi ana ne dia amen ejabe man wano akọ atiefo enkoba no ayeda dem nim se woti wo nyina no wa adwene kwa chiri ama hu se ensem no nya se we fakadam bia ya ase wa kwa klase ya klase na ya kofum na ya bwa pesi na ya hwiegu body haba ya tesem wo ya tese obia yi eso obia yi ni de obia yi ni de nti nyame ya dom a eye ukuada pomoden ukuada ebeye enebana meka se enebana wachini ukuachina me pacho tuanamo entra wanya ho obefre o friend obefre na o frɛ na wa ntu anamo a sɛ wo ha no ɛde wo ho enti bomodena sɛ ukwada betu anamo akotafo bomoden kwatafo misro bomoden sɛ nsuo no nsa bɛka bi sɛnka me ne wa kamedi kai me kwakotena baby asofo ti sei na nka metinche sei sofo turi na ya wo yes wo mensuo nso ane medi nka age yes ti bomodena sɛ nyame ya adom a ukwada mane mpati so na fe yenko ne yenyina yenko je nyame adom no na yemfa me bobra na me difo di aka e jama na no na oh beye ampara na no na yes we oh Israel nyame na no na ampara obey amawo na ono na obey enunti mu mayendi ye yankuponechi ampara mu mayefa ya utunuso na ono na obunina so obey me sawun kran and
no pay say anadwe ye kwa no pay say minim ne ato na minim ne aba wo so minim da wa dwene na minim da wo kodanda ba me ka se ma tro say ebia bebia o fa na nyame ni wo ba sa nyame wo mu dia ade no eye yie when God is in the boat the boat will never sink when God is in the vehicle it will never crash abrabo ye boy say nyame wa abrabo ni mu a who is the devil who is that witchcraft who is that spirit that is following you every day and night who is that sickness or what is that sickness in your life ade bi anywhere bad in pasua say the part no to asafo wane so a enye Bible say ni ode no to asafo ewrade sodom ade yi na diboa no na ewie yie try onyame shira pe anama onipa yi odefo Bible say obreduma de on for me ka anapai anana de jaba ana minim de tata ana minim de show minim spirit ya to ama minim hu be ya to ama no a odi wechi amu abrabo ya kwanko aborako bibi basa enko besie ballog ediwechi disappointment ediwechi failure ediwechi minim baby be any wafa but by the virtue of the Lord and the anointing of the Lord I break every yoke of your in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus I set you free I release you from that bondage by the power of the Holy Ghost you are free. Amen. 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 When me find sanka. Amen. Onya wa dom. Amen. Onya wa doye. Amen. On shira. Yes. Amen. On shira. Amen. 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 Why is shira bia wono? Enna enumre ya homachin why is shira papa pay. Wonso obetimi afre. Your beautiful lines na tum 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 wonso betimi afre ye no we achenya me asem the way I see be ebo asem no tofa no meti ha nyina me de ma yebon dwe minim se ne wote because asem na me ka se ye kwakura se apese wabiem obi ayi ni de semenga na ope obode na ope banchi na ope wuyi ya na de bobom na jese no ano no yes minim se wa yin shira pa ma mente on ka 0551 931 931 die na apese sofo onyama wo na tu hu anamo sanse wo kan se ya na wantu anamo still wo ha no de wo ho ti bomodena se wo frɛ no betu hu anamo nyame ya doma wo kina wukuo tafo he komisanta ho ehuhuru den bomodena se nyame ya doma kina wetu anamo ne nyina yakɔ ubetimi afrɛ 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 wonso ubetimi afrɛ na fi waba homa no so na fi yaje wonso wadwe nkyere enne asɛm no a yɛtɛsie mu no wo de ahe na wiye wo de ya wo mu no a wiye a hu sɛ wadi afilie nsɛm no a yɛka no wo de no de ahe ne de ahe ma mente won ka 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 I'm from my first caller. Hello. Hello, good evening. Good morning. Me patch your floor so ka free fan. I'm patching from Jennifer Daniels. I am my Jenny yentio. Aha, me patch me de adisredikete bit papa ne name. Ayaketo ade amen kan wa. So Wednesday no so beto me a live coverage na yen fa ye we chire beto me ahwe bia. Ala beto me ahwe ne. Oy. Yo tema. Just u frita man wo sa be hwan ya de na ye de bra ya no. Hey, Auntie Jenny. Oh. Ya ne papa be ka sam se ni te bia benye bia hwe wate. Pache na nyame nhiro mu nyina nyame nhiro mu. Amen.
Amen. Nyame nhyira papa apenyi. Hey, ana. Baba tamafola ya wa, ele se ba wo be nyina mo be se obebo. Hey, endo be ka je papa, menko wow. eso tena na be si da. Wow. Okay, yanko ya kwala we hello. Hello, good evening. Evening, but your first work as a friend fa. Passion me kasa offline. O person ne papa kasa offline. Passion. Me pacho, me de papa number ne betu yenti ya no afa why. Me pacho. Me da se. O ye bomo de na me keka papa number ne sisi na wa friend na o na twetwe nkomo. Obetimi afre papa me pacho number ne 0243 548 314 0243 548 314. Papa number no mama fa me call away. Hello. Me pacho first o ka se friend fa. Pacho me de aja ka se fitema. Me pede mo ye no. Me pe ade. Ye ni tama we ye ni ye die mo. Ewula. Ye die mo ate. Oh yes sir. Ana na mo ta te kuma se forza. Ya papa ya mani me bi o. Wo de kumasi fo ni kumasi fo se kumasi fo so ni mu a mo ba je mo ho je na pa wate wo de ma mi ntie o me pa che yo ye ntie o mpa che o me pa che ye tie o me pa che me de ajoa me pa che anti ajoa me pa che ye ntie o apostle Yes. Nyami shao bebre maton ka wotema pa nyami shao ni anyway juma pa wo ye nyami shao bebre. Amen. Yo anti adwa nyami shira why so when you that je ble we a won so wo hwe online na wo hwe jumadi no nyami won shira pa won so wo mo akoma so ade me wate. Amen. Nyami shira ma pa tema for my ade kumase for mo hwe yo mo mle anya sa mo sa ba for ma de akọ na ye ntwe mo mfa nko enti mo so mla anti adwa ye das why nyami shira tema for hwe na ma me pa che yo hwe na ma mfe bio wate okay won so betimi afre 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 wonso ubetimi afre na fe ene apese na ye boy no wodi a wuyi ye no wuyi dia hen wuyi body a yatoton kokko menkani bayire ana body banche mamente wonka 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 me pacho na fi na papa be so na fi na mo be free because last week anya sa na mo ye no enti mo mfrem na fi na papa ene o mo mpaye ansa na okra watu na mo aba hello me pacho first o ka se free fa no be chinio me pete free kuma me pacho ye nti o open we mi se neni bia mi di mo pa na nje pa attention na ni how ni te no question family ni bia ku bia mana no na ka adu je na ni ko that ma chai ya papa ni ka o be 5 times ni ku bia no me ade ba ko ni dey ma tin tenta ama bi we me mo ko family Jambra keke omra no majinsuo ne ba ko keke na menche na no nya no hwe de besi o majinsuo ne keke ba ko keke na menche no fa o de ba huru ne nim keke nim keke no hwe de obesi o ba be di adanse wonderful omra keke eja Mr. Nyame adom achina wo de tu anamo kona kwaji unsiu wai o kwa de din ka do di amadada so one wedi kan nyame nshao hey ombra odi for no ma bi o hello me pa cho efra so ka se friend fa pa cho friend mi be ka mi ka fa free tema yapon me pa cho yapon why me pa cho yapon me pa ja da wona ati ya hey ala na motata yesa
Sir, ya dia to me ni ya papa be to me aye. Na se yaso ya je no. Ze ya ma ne kwai o. Wo de kasa. Yes, ya papa ya ji ya. Ka cha temafo nse mum mfre bio. Wo de ka wasem. Wo wi akọ ye hia wo bio. Ye dia. Me pa cho mi ti o. Me pa cho mi so nyam pese me kan se. Ya papa nyami ehira no. Amen. Na nyami afa no so a odu kuma se ntini obeka bia ne obeye bia no mo fa kuma pa. Na mo jintum na mbenya nhira. Amen. 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 Esan se wo waso ahwe wahunu. Enti dia waka no ya fa wate. Ba cho you. Nyami nhira pa. Hello. Me pa cho ma radio no confirm kakra ma me why. Hello. Hello. Hello, yes. Aha, me pa cho your floor say, you ka say friend. But every esta. Look at it. What? Oh, him I say ma yenti o. But and I'm going to book papa. And I'm going to wutie no. And ya me so chenya mbo atu na mo nesa nkranfo ne sabe for ma de akọ. Na we ya ntwe mo mo. I'm going to meet na me ya here. Ya fa. O ya lu hiam paibo. Me so nyame ya dom akina tu na mo na kọ na kwaji nsuo ni bi wate. Onyame fa ne sanfen count. Man. Onyame fa ne sanfen count. Man. Obi biala odi ade apete watale so wa sha enyaw. Me de moja ni tsomo Yesu. Na me bona Daniel. Amen. Ma me ntu anoma no mbra. Mama bra wate. Ate. Ba jinso ni bra. Wo no fiefu na momra. Na sika kwan bie mamo. Amen. Wow. Na sika kwan se mie mamo. Wonderful. Ba mi tu anamo nyame ya dom a o kyenya mbo a tafo ene ho be huru seja. Amen. Me bolayo hwe. Wa hwa ento ko be sin hwe ne ho. Nti se wa ntu America ma wa nye bia ne wala o wala. Ha, nti bomodena se nyame ya dom akina obetu anamo. Hello. 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 Me pa cho your friends. Your friends how ka say friend fa. But your friend me Christopher me kata ku itema. Me pa cho enya la no. Me pa cho wrong number why. Tofu. Eja. Number no munim dadana. Tawafuna ni abre. Ewura me see Kumasi for de o. What? But yes, yeah, India. Eh, momo dia say de wa be kan say de ya mane mo. Ye kura ne say nkuta gen no. Me pa cho da mayenti o why? Bacham catch up to Senyami Shano. Amen. I'm born a whole by no fun in that kind of starting. Once I'm fine, some accounts out. Why, dear. Masha was oh. Yamisha, why? Amen. Papa, Mamma Jumedi, no, I had de. I'm a nipper who send ye would do for what here because. Enipa de o ko ba bi na se wan kasa wo menti mi ammo abaso a na chese de e ka no e bi anya no kore na we die se mi jama temafo no nko atemafo nko abefre ti we de mesra mo de mo makuma se fo mfre bi wa mesra mo a hallo hallo mba cho pe ja one kakra ma me wa mba cho ye fro se o ka se fre fa Yante o kasa no. Hello. But also kasa friend. Asante Achem. Oh, okay. Me pacho yenti we. O se. Omo mpaya ma on. What do you mean? Okay. We been a odivo a penny bill. And say, when I say Nippon, and I benefit Yamek Akasa, Nanocre. We have found some pittance or best. Mamma bomb Pama, yes, with the name of Jesus.
nyame fa ne san count amen awo yesu de mu amen ompe adanchi na akase ne ba kuntu nenum obenya hoode no mbo modem bra all night no Wednesday no no meji nsuo ne ba ko wonderful no be nyame tumi. Okay, hello Daddy. Me bacho Kacha sango fa yentio me Roberta. O kacha friend. Kacha me kacha system. Sango fa yenti me pacho. Na mpesa mi kate apostle so mani media se na ya chena. Omupa we ni bla life na yenhwe. Na dam le kwa se adwuma mo agini nyina o. Ye mi e bi aka ya di e chefanti musun be di mu chefa. Da bi we nya chefa mo emu ye ni mu ni chempe o. Ade ne mo se bia mpacho e bi o mo mpe ye ni ye pe. Mpia. Ya ka jo se mpe. Mo na mo makwan. Mo an mo si kwan na mo makum ase fo mfre. Oh da bi ye si kwa ye so ye di E betwa life abo. Zofo. Mbacho be ko temala be. Ya mbo program ni be fi Chroma Friday. O kwa me no be ko wai. Me pacho ba. La tema for me no mo ntokwa pa. Sam kai kakra. Me nyase we nyase sam kan yo. Because me carry boko ma mfi me. Enti we di ye kwa ni bre so. Ada na mo ye sa. Very good. Wa tema for ma mo mfre bi kuma se for we dem pe kuma se for me nsape. Kuma se for mo de mo mla na nyase ade a mo gu mani ma si o. Tema for do ba de be ko. Hello. 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 Mbajo e fla so ka je friend fa. Me fẹ́ mi fa mi kò fẹ́ mi lẹ́sùn. Aha. Ba kwa mi yenti o. Bàtú mi bá anaduya wà fi mi fẹ́ sọ fún ọmọ mpa ẹ̀mẹ́ mi. Wa fe pa. Wà fi. Fa sa to na akoma so mame. Me chamo Yesu de mo. Me de Yesu aya de se wura kwale. Amen. Me to me sa hohom no. Na me sana bofra no. Jesus mighty name. Yes. Amen. Amen. Open to kakrama no me no ano etwa. Amen. What there? Jẹ́ sẹ́. Esi pensio kakrama na etwa. Na che nyambo abla beju nsuo wai. Ombra on night ni bi. Bra on night na beju nsuo wai. Nsuo ne me pa cho ye nton. E o de cheche na dum nshira nsuo yi. Enti bra na nso beju de. Why? Okay, 055193 nipa 2 pe na kumase for tema for mesra mo. Mamu mabio. Hello. Hello. I said good morning. Morning. Your boss how ka friend? Me ka from my door from Patel ka free. Aha. Never know ya adwen. Me ba cho mami ti o. Me ba cho so for Yankopon Israel ne pa. Amen. Money o ye mai. Me ba cho nyame aduma next week Monday me baba ya omo kwa akotire bi si me so for so omo mpa ye ma no ma me pa. Me de Yesu moja kata no so. Man. Onko nkodin konimi na omra. Man. We nka oba wabaji nsuo ni bi da ahoro ni tiri ho. Okwetran no ma eno ano no. Omo wo tro ensohwe no. Wo momode wo fo no mbra maji nsuo ni bi. Enkoma nkola no. Wo fa bi ru tiri mu enim no mo nkotena ho na hwe de ebesi. Wonderful. Na mbobo we de ankasa. Hwe de ebesi. Obi enkoba mo obi mfili. Na cha nyame ni wo. Yes Lord. Good. Amen. Etime so nyame yadom akina kwa na kwa je de why? Me fa che. Hia na akwaji awan ko hia nwu enhwe bubu ntototo. Onipa bi a wo so wa so awade em so person ode wa wale ntoma fira. Chemo Yesu de mu. Amen. Madam ne de no. Ono so agene de wa ha. Ma me fa ofrefo twato na jafe. Enye kumasi ne nyankanfo, enye temafo. Temafo ba me yiwa firi so. Sramu. 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 frefo ba kombra na afi sofo enko no nko gina home na wabere papa nanso esanse nyame adwumenti wo se won tenase esanse bebe ya soma na firi wa obaduru ha tema fo so mbefo ma de akono na ebeyere pa ne sofo ye bechemu si bechemu nti ye bepem hale Hello. e ba je fo so ka je friend Pacho, FM Mama Lucy, me ka se free tafo. aha Mama Lucy me nti o Opa na minchira. Amen. Me pacho, Mama Lucy, Mama Lucy. Mama Lucy.
Me pacho ya share jumadi na sana wa kwase bi. Me pacho da bi na na matemonka. Hey, esi wo bo anu yi. Oh. They will catch dancing or after Nana, baby, I'm a dinner figure in the toy, a matemonka. Oh, okay. Miss Ronnie, Yami, I don't know to an amon. I mean, but they will, baby, I am feeling boom. In Yambua, Queer by China. My name is Few for a man, telephone. Mama, Papa is somewhat dominant. Amen. Miss Obaya, my own water. Mama Lucy, Mama, so about what dear be chosen because all Cassandra come as a man. Wonderful. Now, may so for Yaminka come as a buyer. Come back, what that was his yaw. I see a cup of waffle. Amen. Amen. Yes, they walk on a year. And she a Pia in him said, I feel yet. Mama listen, man, ya tamaphone so before my diaku. Ya jeno. Not tamaphone, woman zoo. Ya bet tamaphone. No crank. Tamaphone, and I am mystery. Tamaphone, more for the norm, mystery. Ya jenaka. Dear me, I want no. When you come as a phone, dear Diagrono. Mama listen. Yamisha, Yajeno, Yamisha, Yami Admadi to Anamo. Now, so Obama, you watch a dear mouth. Why? It's in the sofa number, bet you wait me afresh. Why? Okay, Mama Lucy, ya does a papa pay and for when in chat to Engine and see. Me patch your sofa number ni. Bombarding actually. Okay, Ubisi Manfano, which I'm a member in chat to. Hello? Me patch your first work as a friend. Ma nya de kwara mama nkan etemafo ebsa abeje papa yako o sere mo man nkan fo abeje papa yako mo ho mo nya de intem na nka yansi wo mo kwan because my friends are not busy sir nkan fo na etemafo na efile ko ya ne temafo bi anya djuma wa ha bi o fra na katema na yi wa free so o hima de yam ko ne last one ka che temafo se mo mfre bi o because my friend mo mfre bi o yes ya mo pa ai Yankwa. So, and tough for a fire. Community Center. I am grown. Oh, no, when you heard them. But the person to a tumbling. Tam near. And now no pay out the accounts and Papa Betanasi and no pattern. And now no pay our him brown in Community Center. And now all night in the chassis, quadra and 9. Number 9, Pepe, na papa. Mammy, onion soon be be done so. Amen. I am in Pesa Mecasa. And Pesa Mecasa was a union be the mammy so. At the papa be a banner boko. A BDB. My God. But mammy bombarded no begging soon be. Not on shade. Within on shade. The second sooner on shade within 3 days. Wonderful. Hey! Yet you. And the mabao. Brawai. Brana so be Jody answer na. Me ba cha pay the 10 o'clock maintenance. Jo. Mabao. Nyami shira so be tu sa na mo no. Okay, yam fa ofrefo ni nyina nsi me pa cha ma fa so for number ma. Number ni 0243 548 314 0243 548-314. So for number no ofra obetim na di nkomo wo yira akora na afa number na me pa chew ye be kire na afa waba na afa woni nyame abetentam so for eja be na ye bi embra ye be du tafokro me hu nyoma bi na mpesa me ka me say aha no efisia wa hapa compound houses na many of the houses I see there's red cloth Kasia pa kataso. Wow. Ebi etuntum. Sa efie nyoma na me hu no wo se efie no ma umpeja da. Umpeja da. Ebi wa ye de akata edan no so almost 70-80 years. Enti mi wura mi usa nyame oye no kwafo. Nyame ye no kwafo. Efie bi wo ha, efie bebre wa.
ya kata so ebia kata so ache amandi bia ya ye e de atofie no so nti obi mpiom na fie bi so ho me wo se fie nanim ankasa no as ye tu bon e wo fie nanim na yanko ka se fie no uko remu a uko abonten wo de ade papa eba na ya gya to bon nem Jesus asemo nti eno bi cost e wo se eye me da se tamafo no efre we enya nansesam enya atro nti me mpa abon se obi a otim be betu anamo ochena 11 to 12 ye shawa ochena so meba 11 to 12 anajo mesa so ba TV station nti obi amboni nu amane obi onda de wetim amboni nu amane obi de wetim bi amboni nu amane yes na yemra na se ba all night ne ba ko pa men kasa biem nwa na mbeba men kasa biem nwa mo beba de wa ba be hu no na wo de be ko that is na de be ko nti me se obi an Christ obi na obi aso mo mo se ne se be kan so ni bi amen obi ambo modern se ne se be kan nso ne ba ko only 200 crazy na me bompa bi se radi nso me fa be se kan me pe be se bi 500 I say be for 200 and I always go by the directions of the Lord. Amen. Nti bo modern say especially omo yare. Yare for. Omo yale, omo ton ade. Any omo abrabo ni bibia nkoso. Bibia nkoso. Wo man is scandal be hye. Se nkofo no e na me hwehwe. Se won bra na Kristo e be da ne ho edi. Amen. Ana pay me your counseling 10 o'clock. Bo modern abra. Na Nyankopon ya adom so a ekuada that is Wednesday 9 to 3:30 a.m. and all night in baso ya pon all night pe mesa so atena se ya pon time mesa na be ko adwuma wo ba akoda na wa ko adwuma ba ya pon so metena se enti ne so ya nhwede ntu anamo onyame sira wo a wonya adaje na wetie nyame asam na wetie nyame akoa onyame sira me da wase pa se wonya so na wetie me enyo bia no kasa obi tie na se wonya adaje sambre wo ndaye na se wetie me nyame sira na mo me di quotation to dwa fe bompa ya anadwe ya Psalm 35 fe bompa ya anadwe ya wa wetie me fe bompa na bon senche na be si ofio adom nkamu ina amen